barabara Sake kabisa sasa ni hatari na hana kushindia ile wakati ya volka. Hapa manake ni danger. Ile mnasikianga danger. Walikuwa wanakimbia leo mercredi hapa tuko 10h, watu wangana kimbia tuko 10h leo mercredi le 7 finale ya match ya Real ya RDC quart de finale. Enjoy huku mwende mwangalie Tshisekedi tena taenda kwa match. Watu nabiko natufanya ingine demi finale ya match huku Sake ya kukimbia. Hapa tuko Kasengesi hapa demi finale enjoy huku ya komba ya M23. Njoo vile demi match hapa manake ni ambutiage. Niko tunashikaza kutembeza na niko na filme ni danger. Hapa tuko mukasengesi kabisa hapa. Mai mashimu sana.